Assalomu alaykum. Muhammed ümmeti. Ayt mübarek bolsun. Peygamberimiz Aleyhisselam cemaatin vaazı nasihat aytатын bolgan. Ayt namazını özge namazlardan ayırma. Осында өтініш білдірген кісілерге, жалпы әлеуметтік төмен кісілерге сондай қаражаттар жұмсалып, Алла разы болсын ол кісілерге. Міне осындай күндерді пайдаланып, осындай уақыттарды пайдаланып, жіберіп алмауымыз керек. Құрметті жақсылар, міне санаулы минуттарда айт намазы Meshitga qaray asabыңlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ana men degancha 30 kun, 29 kun orazamiz. Bitta alhamdulillah amal sen chiqqanimizga shukr. Allohga cheksiz shukrlar. Tutmagan jonlarga kelesi yil tutuv nasib bo'lsin. Tutmagan jonlarga Allohdan umri javob razılığına iyi olsun. Жалпы келесі Рамазанға дейін аман есен болайық. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا